Evola, mi smo na kamenjaku zdaj in smo skakali malo, prej smo se potapljali, v glavnem Hrvaška ful izropa na škol, tako da ni nič zanimivega. In ja, sem prišel na priprave z športnim društvom Orehovlje, tako da nič, zanimivo, super, po 2 cajtu spet na mori. Ni za mene, ma izkoristimo kar se da, uživamo s to uro, tako da ja. Nič. Bomo videli, koliko se kamera odnese pod vodo, nisem še videl nič, tako da ja. Levo, 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 abo borda, abo borda, Goni! Pozabimo na pitje! Goni! In situacija 20 let bolj kasno, utrujeni trasci. Letko. Ja. Šefe je rekel, da nam gre v redi, tako da gremo s polno paro naprej. A ti snemaš? Tako je. Dokumentarec. Potolili ga bomo. Hola. Hajde, vidimo, da gremo škola. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Veš kako? Kaj? Ribja kost. Zob, ali kaj je to? Humano. Nasmej se za Janja, Arjančka. Nasmej se za Janja. Eno, okej. Vse si pridlo. V glavnem zdaj gremo se z supom, tako da bomo probali, jaz nisem še supom, bomo videli, kaj rata. V glavnem, ja. Eme, gdje bomo ostio. Ja, priden fant Luka. Take rabimo. Pogumne fantke. Kaj to pomeni, da? A? Kaj, boš ti veslal, veslan jaz? Dobro. Pa boš ti snemal. Saj imaš 2 punce. Čakaj, gremo probati. A da prvo sam zahet. Ja, da vidim, koliko je. Čakaj, da vidim. Ne, čakaj. Ne. Skuha vajc. Da prsten krog, da pol priješ po mene. Da, nisem še probal. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine, she likes to keep the party going.
baby, show me.